Ćao drugari! Dobrodošli u Pametko kviz, gde svako pitanje čeka baš tebe. Opusti se, razmisli i zabavi se. Koji je glavni grad Australije? Canberra? Koliko kontinenata ima na zemlji? Sedam. Ko je napisao Na Drini ćuprija? Ivo Andrić. Koja planeta je najbliža Suncu? Merkur. Koja valuta se koristi u Japanu? Jen. Koliko minuta ima jedan sat? Šezdeset. Koji je najveći okean na svetu? Tihi okean. Koja država ima oblik čizme? Italija. Koji metal je tečan na sobnoj temperaturi? Živa. Koji sport koristi termin hat-trick? Fudbal. Koliko igrača ima košarkaški tim na terenu? Pet. Ko je izumio sijalicu? Thomas Edison. Koja krvna grupa je univerzalni donor? Nulta krvna grupa. Koja je najveća pustinja na svetu? Sahara. Koji organ proizvodi insulin? Pankreas. Koliko strana ima trougao? Tri. Koja država je domaćin Eiffelove kule? Francuska. Koje more je najslanije? Mrtvo more. Koji je najbrži kopneni sisar? Gepard. Koje godine je pao Berlinski zid? – 1989. Koja boja nastaje mešanjem plave i žute? Zelena. Koliko zuba ima odrasla osoba? – 32.
Koji instrument ima crne i bele dirke? Klavir. Koji gas udišemo za disanje? Kiseonik. Koja država ima najviše stanovnika? Kina. Koja reka protiče kroz Beograd? Sava i Dunav. Koji je najviši planinski vrh sveta? Mount Everest. Koliko dana ima prestupna godina? (366). Koji sport koristi lopticu i reket? Tenis. Koji je hemijski simbol za zlato? Au. Koja životinja je simbol mudrosti? Sova. Koliko sekundi ima 1 minut? (60). Koja država je poznata po piramidama? Egipat. Koji je najveći sisar na svetu? Plavi kit. Koji sport se igra na ledu sa pakom? Hokej na ledu. Koja boja je na semaforu znak za stani? Crvena. Koja planeta je poznata kao crvena planeta? Mars. Koliko slova ima azbuka srpskog jezika? (30). Koji kontinent je najmanji? Australija. Koja životinja daje vunu? Ovca. Koji je glavni sastojak hleba? Pšenica. Koji sport koristi mrežu i loptu preko nje? Tenis. Koja država koristi dolar kao valutu? Sjedinjene Američke Države. Koji deo tela koristimo za vid? Oči. Koja je najveća ptica na svetu? Noj.
Koji metal privlači magnet? Gvožđe. Koliko dana ima februar u prestupnoj godini? Dvadeset devet. Koji sport koristi golmana? Fudbal. Koja je glavna boja sunca na crtežima? Žuta. Koji je najveći unutrašnji organ kod čoveka? Jetra.